Bawen sene fa Azande wadoni dunduko mina bakale mbarago kaye foroni rogogurago nzengu dwale me nagani limbisa pai anafrale me chipa roga tise paga Azande roga tise gu limbisa pai ngogu nadu nigurogo uwe hedudulele mina bena ha nga onika mina bena ngoni rogogoni abadunu ko fion batafu minduna ni kumbata yota peheni manje Azande najien sangbeje bekindo Azande najien ogwa pai ngogu ana pekahane gishole ana dedicate hefugani uli bakumbana gakonabia du ejitoyo nga James bien na jako nigurogane rogoshina Azandeyo mina maya gako bia onitajia ha onkini yombu aboro na wa bia nika manga oni esejika kebi ogwa sura ngogo anika manga ha popu screen bakale tambwa Azande munyale me masiriyo anafu muburuko kujomishaja anafu muburuko kumondeka polu bingo kumonde jale me masiriyo yini wena paku masiriyo wakukosiyo wala piamishaja nisasharaka na monika yini wena paku masiriyo wakukosiyo wala piamishaja nisasharaka na monika Kamutia mule muyaronga pangwala Kamutia mule mufanga jitangwala Nimaida kacharo na madule dunduko Nimaida kacharo nira kinamo Aboro kini bie muyaronga pangwala Yedamu kenisa muyaronga pangwala Yini wena paku masiriyo wakukosiyo wala piamishaja nisasharaka na monika yini wena paku masiriyo wakukosiyo wala piamishaja nisasharaka na monika babakare tamae ukuli koronga ga James agya mugasi nafunako nga perina ndege byati kuli koronga ga Monica Paul Bingo nenelinga Natalina Musa bakale ilisofronike yini wena paku masiriyo wakukosiyo wala piamishaja nisasharaka na monika yini wena paku masiriyo wakukosiyo wala piamishaja nisasharaka na monika ale Azande oh wili onizedite peke fare koyo Abora Amerika kulupepeo Masiriya Abora Bangaba kulupepeo Masiriya Abora Masiri kulupepeo Masiriya Azande Congo kulupepeo Masiriya Azande Erisa kulupepeo Masiriya Azande Sudan
classic soldier from Tapare to Kupiribo. Wasanda kuna ingonga ya Yadori. E5 combination. Senior selected one. Waira mukuskongo ka mamako. Uligura mukoronga ka James Abiamungasi na Monica Paul Bingo. Kini wena pak maserio wakukosio wale James Abiamungasi mizazaraka na Monica. Kini wena pak maserio wakukosio wale James Abiamungasi mizazaraka na Monica. Kini kutwale me maserio the welcome bale me maserio. Neka kitato kuma serio Lucia timandia ni supongo koyona Azande munyale me maserio Anafu mburoko kujemishaja Anafu mburoko kumonika Paul Bingo Kumonde jale me maserio Kini wena pa kuma serio Wakukosio wana pia misajale Mizazaraka na Monica. Kini wena pak maserio wakukosio wala pia misajale mizazaraka na Monica. Kamutia mule muyoronga pambara, kamutia mule muvanga jitangwala. Imaida kacharo na madule dunduko, imaida kacharo nirakinamo. Aboro kini bie muyoronga pambara, yedamu kenisa muyoronga pambara. Kini wena pak maserio wakukosio wala pia misajale mizazaraka na Monica. Kini wena pak maserio wakukosio wala pia misajale mizazaraka na Monica. Babakari tamae Fukuli koronga ga James Abiamungasi Nafunako nga Perina Ndege Biati kuli koronga ga Monica Paul Bingo Nene nga Natalina Musa Bakari Crisofronike. Kini wena pak maserio wakukosio wale pia misajale mizazaraka na Monica. Kini wena pak maserio wakukosio wale pia misajale mizazaraka na Monica. Ale Azande Oh wili onize ditepeke fare koyo Kola Amerika kulupepeo Umaseria Abalo banga ba kulupepeo Umaseria Abalo masere kulupepeo Umaseria Azande Congo kulupepeo Umaseria Azande Erisa kulupepeo Umaseria Azande Sudanio kulupepeo Umaseria Neka kitato tunduka pakaya Umaseria Neka olala tunduka pakaya Umaseria Bikina wana me tunduka pakaya Umaseria Neka olala Tambwahe bakare tambwahe kurupepe kumaserio wogwana mangaha chale godunduko LTS homa odumoni ni Zande mukini ijipo kawironi kina Zande kujiro wata du hodumoni nga Zande mukini mbwade ambu dunduko kini yamuna kina Zande ani noruko ani nangbarago chipoko yugo apiaro ane apioroni goni abia anafra chipapa roga tise dabatirani nga Zande mwaikani banda tunga Zande nga avulukindo gi shodulele ogo mini pemba tano ana mangaha kini fuhe ni gamuni he fugu wuli bakumaga James Abia na gakona bien kuma serio tipo guvene pai yada kuchini karoga chode gbachio nga Zande uroga tise ni do aboro kini vodi kina jala bia gudungwa paire ako ejole ye nyame wadu nga kina Zande inenda kamanga ha roshina Zande yo ogwa pale du cheda na manga ha
wakindo na yogo. Minajio beroni rogo gwa baduko ni rogo dunduko. Aboroki no ho tinaida iye kadu fole kaduna mi studio no ni agino. Minepido yokinji minika posti link anika posti linki uborona de kaiku studio no chipa ani fra ligi pai ngaji yana nene mukinono li atalio anayemba linki rogo pazande lchesa nga atali munono li atalio wa ataliani kama ya hane chipa muye ku studio no ani fra uboma birani rogo mu pehe frani ane jobe. Mary Fozia ne brani Perth Australia na jaro kugume na walidu mu brani ne mu penga ha frani ani jinga ha ani nihe Gibson ne brani kinabro yakoku Toronto airport kumba na bukina bejeyo mbali dunamo. Menera katona ha na clarification wake ya menera ka saka rogoji saka pare chipa azande oni gienvenengai bomiko gusho mie mwenjera gonzengu gukura aborokino changba chiyo na gukura beta aborokino changba ngachiyo ya jiri bunga LTS le chipa aboro dunduko goni dunga azande raga angbanga tirani kabigu panga me gukura borokino ho duwe Kenya akebe kina rogo LTS no poyo LTS yongo konu kina no ngazandet chipopo gwa boro raga angba chiono gushore ya ubamba tapamia daka pehe kuboguli bunga LTS nga sore ngama onumbupai frani gusho watadu gusaka pana duragon zengu cha dunga chipapa boro sante anga boro hona dungbodule yo nangbodu LTS yo meye tini kamango gushole cha dunga ka pekina boro lengo aninga azande anichigu hoboro bironi kam nina kasanarunga munero jinilingara kam yafuni mesa Sudanis dungamo nini katikina kangona acha sa Sudanis ngamote bomika sa Sudanis ni bogbangayo na gbeki akpopuyo kinoho kangoni kanduni gukure ni lembe kasanaro ngame kachidule ngonga sa Sudanis ngamo kino Kenya Azande dungamo jeni hedu ni seni ni yame kino Kenya Azande dungamo bombiko gani njeranga Azande chikia gani bi anga Azande dunuko duni zamboyote Azande kinoduni bubuliyo gani biro chiakia hozande ye hobubuli zande ye nimbata yo muno ino ngeji borole zande du so wa mia afrara gonzengu mia afra chipapa gani piara ninga Azande kachidung gububuli zande ngogu biro anamino wachi chinidu zande hon buli we miete biogu zande miete biogu zande buli we jinanet miete biogu zande buli we jinanet chidu ngogu pai mieda kapehe froni miete biogu zande buli wogudulelete so gani biro du mi afrach papa ha mi afrach papa gani biro
na mia afra chipapa wan Azande angera chingo gupai mia da oni ini pai chipapa ha kachidunga me mu nibubrizande gushona duni grogo mukini bewo kenya me modu ya afra chipapa aninga LTSC anare mweke ka paraka kina logo chirani nga Azande gani biro nga maruf chidu ananyame ani rogo chirani dagba chirani gugani biro ana moino pach papa hare kani gbali soruko nyame devirani gashi mbasunja banambara ana janga uli Azande belete gu biro nikakura gbana kuragba ane piki chifwa gana sankama chinika biro chinika du wakina jihe ono be wakina baran chidwa na afratpa chikacha duani gu biro ngaga Azande ini wona bilele miaza mangate minikina bibire ono jibiro lenga gu biro ngaga Azande ukuraboro kino buli toni chile ngakino gu biro ngaga Azande udule nga gukura pai mina da ka pehe chipa oni gihe an LTS hon lembe ke kakora karoga Azande yote na pepe ki pefelingo bogura mipinyo mu Azande nikarehe mipinyo mu gani kindo wapai ana miare makakpala chipa kindo karagache kindo kita karagache mikini tona parakarogo avuru kindo ya kachimangote ono gukura aboro kino hon democracy wokenya hon paye yeni aboro nuko chinika ngbachiyote gushio na aduni grogo beta aboro raga agbanechio ono dungu aboro raga amangbachio oguyo du ajeyo ni auro ogwakure ikinora ga agbanechio ya megulenga amidu mi afrach papa oguyo du akumboyo ni auro oguyo kinora ga agbanechio ono gudungu aboro ya duna ngbarago chidungo gupamina daka pehe froni ogwa aboro raga agbanechio no gu shiole wata duma bingo gu shiole atemu kigikina paha ngobo sungo ima sangarane ko isanjarane ko LTS yo bapaina manga wote ane piomroni na ni dunga Azande menika sana gani ji technician ku manji linki froni ogwa bona de ke fole ku studio no chipa anifra menaja Azande Nangondu Maji Titili from South Sudan, Portland. Anajaro ko gume anikini ji gani wuli bien Renzi mie nongote inaya Irena ora Irene anikini ji Anna Debuku gume nebirani kana boro Pathio Australia yo anikini ji gumo kugume ata kenga pai frani anini weli mabirani ni nya. Okay, why ajino ye gu shona du nigrogo chidu Azande mini ye ani fralipa gipale kani jinga tataya anidua kani tona fugo andua kantona fugo chipapa wine tunga Zande nikandu kumbatayo guru Yesu Kristo nikeye fogurani nga Kristiano Bible na yame anaraka jiraka zaginone Yesu Kristo nikeye ho Yesu Kristo nikayeni
musananga chironga me ogwa boronga azande nwai kwa mbali mbaka jirani rogo pia koyo o Yesu Kristo ni kayeni kuwe yeki bitunga azande watadu kuwe bingote gupai chadam ansanatiran chinna jisana yananga sa ambororo na imorani atongo imbo aborodun ko kyanke na azande mgba imoyo ogwanyana woduro gogo abulele amina de wa boro ogura kini jazande munali achirokonole kini yikipa kimi apenga aseleka ngogwa banji ono mwene poyo ine imo kina azanda wa afrarani nanje wele tinika manga nwai wa afrarani nanje gungbanga ani sungu wojano sungole katona saka apai chipapa nwai anika zugo shitungarani chindu kumbatayo chidu chikinaonga gbana kuragba chidu du sana etininga ginedu boro ni bihechiro kini kanya kachidunga sa Sudani singamo kino kenya zande dungamo mukini zande dungeme mi amanga sunje immigration yo meninja immigration officer menada ka pegu na manga akinji hozanda nigbali nikanduku immigration yo chipaka kusajinisia wataru kwa kusa passport ye neje azande kinangbejimu mutaka lima CID kimojoro kiame wewe ngamo ogwaborna adanga sa Sudan yonya wewe wakenya me ye yengamo mune Uganda yo Kenya yo mune ye rokura lingara kya ya sa Sudan singamat onu bingo gani asakare immigration yo ngake na South Sudanese ana beno gupanga imagida uli paki ni painga aboroki na roguli ngalarenga azan kineyo no jazan bali ya ogwa boronga South Sudanese ni bubulio ni bangayo wewe ngam ho yani jini ni wogule yani ame South Sudanese anjera azamanga wogulet oguyo kino yanyame South Sudanese biro kinawale South Sudanese ngogwa boro dunga very dark duni babu byenye biro besh kinawale ngogu biro mi apepanga gani biro nga gazan wo ye no jazan no rudunduko o ye joni ni wogule ani duna nando kini undoyo gunadu wazande ini parani ku immigration ni nandu kitaka ambida na jeti nikini yombwe chipa ani yekabini chigeti mbaji moho kejingoni gini hedu nasogu panga inyame kino Kenya zande dunga nada kanyame shinolani kinatini wanya ananjera ngazande chikia chigo kurabo waidu gani biro chikia chigo kurabo no okurabo inungo pazande ya gufugonga uro senga hengate uro rogo penglishi nga alien watadu foreigner guborangi anga zande ya uro dungani pishaboro na biole azane na imbo yonga auro wuli pishiboro nga wuli uro ogwa borona gupanga ga uro ikini jewo Kenya ya mia senga ngat chidwa zande ani sungu kafura chipapa mwai dukani banda batungara mia yame dogu de sengi paya wale
ogwaboro ye piyom yonga kina wuli awro kimbo ka wuli ambu mitata mie bingo wene paranga yo ngbasu shi wuli zandet wuli nanga mie bingo paranga yo ngbasu shi wuli zandet okay mie bio paranga yo ngbasu shi wuli zandet yame tiara ale munagwagu tiara kamvura ka guweli yame oguyo nina agwalio ine kwishide kina senda kubunga mugulishigale gboka gumbangwa yo guli awrole ono kawiro kiduki no nga vena paranga dogude anda kuchipai aparanga limonani madana deviran na para na kina limonani rogo je a penfumbali kina limonani borogu anika kale tutini ka pinigro kanu kumungbotunyo skini dunga monandu ku vio bombiko o umedu lenga ge wuli Azande ni dogude tingejine mi matali enbi de mitine American ogwa bodun ko minandu kurogo mi bio dogude yo wata du de yo ngat sushi wuli zandet mina pekina meninja bapelengo kachini dunga jiledo kempe afro nga ako jiledo wadunga wene paranga yo para kusaiki no wuli zande ya wadunga deyo awro dogu deyo nkanga sushi wuli zande ya ginigu tiana tachipaha ragoyo ginigu ana tachini ragoyo ngogu sana eteda musana chirona okay adogu dena yame aparangana manga wale ina manga wale kini manji wale aparanga kini ya dogu de kini ya aparanga kini ya dogu dena manga wale minara ka pelengo froni atitatarani kinogubangisa paka na ele na aduchiyo ngogu aborote na andunga kajida pai ya jida nga pai wogu ana mangorukorani ale mengani gizi paite ono ikiame kango gutunganga tunga zande na wai Azande anjera ani hipaya hikaro gatiranda chidu ya batika bamutini kibatika bubatini kibatika namu kini batika nina na wai ya njera ugumuno biyole kangbodu ya imi kini ya kango gwa paya paranga manga dogu da manga gumbanga ami tonarogodo wuli awro mie inongo gulingara Azande ngogu kamuni ndwale mekurogo te kenya munandu kuzandeyo yini batunga abororu kamuni biyoyo ayuwa kamundu kuzandeyo ono bigani amanga Azande nanjera wakinege ya manga abodo manga zande kino nanjera ni abodo gu manga du no ule ya ata kurangani abodo ya Azande kino nanjera ananjera wakinagani ozukuzuku ahe atitarani ahipa yahi kango gine ya yame gupai ya jigu he ya ida ha chipachio kusayo ikini pele shigutunga ngaga Azande kumbatayo kabanda pia Azande wo atitarani mwenye tiamat ingayo tikini dati abaranna narani ikini hipai yini batikarani wone birani kinara gorani dungeji generation ile gupai na manga wamuni jiparo gatisa zande jikinao
peape ki pe chipogupana manga ku Kongo ya. Oguro nebule Kongo yo a kongbangara go chilet. Wombali manyurugu roga tise monika ajya ku Kongo yanga Zande ji uli uro yeki ji uli Zande. Azande tunga Azande na noruno Kongo ya. Tunga Azande noruno kanyensa Kongo yo. Kanyamu na gya fugole Kongo yo mujingirame. Wa munika pini gurogo. Chifo après 50 ans ou bien 100. Ogwa boronika du Kongo yorogo lingala Azande. Ini ka anjera mwe. Yamu yadu nizomboe wa Azande. Yamu yadu nogu biro nga ga Azande. Musanachiro. Wadu echenga me Zande na jade kina uliuro. Zana jade kina uliuro. Guregu. Atitalani abarani amamanga chida kuvuru berani. Aninga paranga boro ani sungungo sende kadda kuchipa. Ogwa kwaka na hedube de virani ansa ni jiran. Ogwa kwaka na hedube akawirani ansa ni jiran. Ane dumi arunika futamba efu ogu anogu de chibolo yo biata chifogu shio na dulanzengu yombule. Kia gulie yombule kia bogura tamba chipogu shio na dule. Dogu de bale biata. Dogu de du biatale. Imatna kanyaka. Imadabaja kumbajio. Unakpara fumboli no yurudunduko ngo Zande jio. Kumbasane yomblenga wirugu dunho. Waida kina Zande kuji kina Zande. Kamuduyo, I think it's naida anikatu na kamanga linking. Gumo naida kajo Zande anaida nga viate onmeno barani ngemi pasta ngemi kamu yefole na jile mikini connectiro no uligi dele watadu uligi kumbale mukini ndu kamanga foda anafraku kindo yikitiki na abajile for ani dunga serious legbo mbaro manyes ani hipai nga aparanga karoga deviran deviran oni hipai karogaran ani rogo jichiran minera ka fupi apai chipo pa duni kekyan rogo jaja kekyapa mine ingo katumse pumbali element kemi duna gino studio no gimi boro mu postinga linki fogwa bono de ka join ne studio no ane kama nga link ya wale gumona de ka ku studio no ka pegu pa mara ka pehe muki eseji ka pehe muki eseji chekelimo tupa ani fura ani gitirani wambali akushi owuli Israel ngaga koshi ashaboro Egipto yo kanduno yo kurogo gurago ngogu mbali asha hafiyo mbali asha hafiyo gupaine manjinga kwa nyame tungoroni mbatungo gwa borodundo hodwa arupoto sende miedanga chinyeshite miedanga chingite ko nindu kurogura go mianoni kurogo onikita he on aroga chironda gbachirono onikini mane karogo uli auro tungoroni niko runo kumbatayo gizo tungoroni adwa chinite gu miagiji varsa jidane ragonzengunga mbali anya fuyo koni rogo jinga uli yoya ukura aboroki no lembe kanya me jishikili fugolenga mena parakaroga boro yo mena parakaroga boro kamobi okenya mena parakaroga boro yo ma biana ni mbata yo kamu ipigbe wo gani bayango emije yo lape eja tungo ne biere inafura
kina wami afura wala wo yanya kasachio ani duo songo sende wazande ka fura kanya kasachirania chidudwani chini wakino kulingime mbatana ni du minapeno kupanga ko sungo pawe ani du chejiginani ani du chejiginani pawe du kana genye kiapai ono wotina adunga berebe ya wotina adunga berebe ya chidu dwani chini wo kulingime gumoyame grenga free world yegize ginone mumo yigupa ngbachiro chini wenne mumo yigupa ngbachiro ono lingara nanji kotini aborara kakutini tinaida arugute duadu dagbalani nga azande chada anaraka kutini mubachi kawiro mukinsungushe sanenga paranga wa monika asona kemiduni ungale tambwa infumbali kemiadwa ni ungale ya gupami apeforunga wa monika asona musono minada mujide nikanje ugulizande gigudele nika asona neji fugorole liruyo muna dogu debero minya wule wa monika asona kemiduni ungale watadu kemiadwa chiunga ya kachidunga munada kama poro minaida kamaida torolen dunang baragonamo mujiwulizande mu pehe ki kushiga murogoyo kani sono kini sha gani wuli uro kacha dwana paya sana egudwa nengame bogura ya nijipama apele kani rogo jinga wuli aurobele ya ewo mi apete borowa mi wale minada karoga dungwade kachidunga aboro dagbaran na rogo jewuli auro chimenengai ina bachika Azande fran kachidunga monada kajago kurade kamujinga kina wuli uro bole fo wuli uro ya mujiwuli zande kachidunga maji uro maida kajago kurade belete chani kina wena ine jongora imenyo dundukote musungushe biro sende kiame woni ka sona minaida muji kumba nikanji Azande minaida muji de nikanji Azande ogwabona de kayeku studio no fole oni nduku Facebook yo LTS Facebook gwa announcement guteka pandemini mwenjihe chi he hon linki gudu yo kamunduko yo kini nono li he yo munike ye fole ku studio no chipani fra sinanjere wokinyo gwa jinoke ye oguyo kino network ambuso yo oguyo kino ho ni yame ami na okurapai ni kurusale gberke wa minika afura wa Dominic na ni sanagale studio no kamuduna sana he mufu sana afu mi aduna ngbarago kafukara gapai ono kachidu ni babena hejja koni asejingo ye fole ku studio no bakale tamboi hon ana fure ni chikopo gupane biparani nga Azande gukura aboro kino hona arangara gonzengu ya bambiko aboro ligize ginone akumba kino hon
natade nata joyo ada kino nata akumboyo gukurodo gudanya fale ni kuragba me ya aninga uliaza ninga paranga rukotirane anada kino uliaoro ono uliaoro nata kumba ya me na teke ulio kaimonyo chimo bigupa chiningame wa ulizande niji uro ya me okay no gukura boroki no na sadeke ke yeku studio no ya me ina gbia wuli pakarapai ya ina gbia wuli pakarapai chipapa ke ye ya ina gbia pakarapai mino ngote oni asajingo belebe ono gani system nandwandu menengai gu link ile omunikan no hani tinikandu namo koyo cheda mukeli mononi tikisana rongame muiji ji programu ngaga TV le manjisunye naga microphone na speaker chinada munya yes kamtanya yes wakina mabanglise mabichiro kina studio no fole oguro nasa da kalimo oni asajingo bale mina ape pakpata ya me ya umeti wuli auronga ya gidogu de na yombwane ria afale amirogo group aminada kamanga gami ligu ngogu ligu angbangara go tiyo yanya wuli auron nika imo kawira ya ina tete yo nikaraha kachidunga gusho na aduni kurogo kachidunga gusho na aduni kurogo jaro mamo igo pazande fuli ajikina ngbangba katalo na nigu yurure ako uli bakumba kongo duro imingai ana inongonga nye kipani ka bianot kina jipaya na pekale kina waha agumeli na apeka ha puyoyo kina waha agumeka apeka ha puyoyo China ono ebiere a Chinese adu yanga da irorungo ikini gbali nga inaida ka batika kina batika ikini ka batika ikini ngia wana frare menoni ne China nga super power bombiko ingia kingia South Sudan yo anbatunga manje kamugijogo apana dumbata kusayo inanya azande na ngia susho angbatungo dunduko anzanjeki mbechi foyo anueri chikini kandu kamugigu bede na mangare me ya azande aninga biata bororo panje woye epi wakina wanya azande epi ana roha gbali chi number 1 kadachi number biata on sananga chironna ukura boroki no ho wena gasala ni kusayo nga zanga gya rogo gambali payo mi abirango gumona jane te ogura natunse pombali froni pakara pane beran gisangbambali ona biele
ogwaburu ne yena ni kurogoli ngara Azande ya kiji ya kida iye komungo shibena benanani bombiko aborokino ne ye sayo ya kijongo oni ndumbata yo katungu sapai wale fuyo oni ya fuyo me bombiko wani ke ye anade ke joyo ni akanga wani kanjenga ya ko kani mbogo abole na roga dungwa de kini bachika dungwa gude kachidunga antono joyo ni akanga umenyo ni kafu Afrigani oni ndunga mbata ikitona tunguso pomboli fuyonga me yembeli me kumbaji de kinasa guboronika jadewe ni ebiogo mbeli mbinte Azande oni biogo shikili jilere anikini ije akini yale ngodo guko kini sana konga gipama apele chirogo bibilite Ika mimeno nga chiro Bible ite. Ono gupai durogo bambata pa Genesis. Na yame mbeli akushi Adam na Eva. Oni mwenjisunye na niki ame. Naida kanye mbeli aida kumba dunadesa. Kambeli aida kumba dunade uwe kando kumba taiwo ugani aibia adunayo. Yame kambali mbakaji evo we watadu biatafu Adam onu biogo shikili bana ina fraule wogule wokenye bangli mbali agago ani henga wakinogu ani sungo nga Azande kanjera rogoyo nga gene mobuli modunanja ga colonization aleme ani rogo 2024 ukurabolo kino natungusa kinji bombo mbali yame guboro duna ade beniwe ni ebego mbali ngotule da pe front kamutini gurogo kamabi ngole rogo guba munika durogo ya mwini gupanga mungongo tunyote gupanga ga kamujade we mobioga mbali mbite jile dunga chirogo Bible mena peke na lengo front ukura borokino ho piapai kinogu pai gi menta gi begu pai watadu gi negu pai no igu pombali fare kinogu pai ni apehe timie je kulileyo kemi mwengo researchite kemi ja Bible ka gidaha kisana bairanga kukijaga ko jaja toro kuyekaza kabenane tipa miningo jini fugodu duroji pa iya gidenga sangombali wa newspaper kani mwengo research tekinogu pai gani baigu paulo na igupa pefuninga me kamjade mobiogo mbali ngombo tunute tikini mwenji ani mwenji tirano lenga aninga avurumbali wakenya aninga atame Yesu na deuli Yesu Kristo gukura atunga ina batika kanyiso South Sudan yiso bambiko ayuwa wene ye ajino mambide katuna yawe linike ye belebe renze nanya gumo ajanga ulitunga longa Azande ya shaida mubane menetenda mbane menanga kinaburo lengodo mina andu na igipare kinji bombiko gukura paiki nona manga awalenga me gipambalire Azande lira music sangbambali duro Bible ono gukura paiki no ana soneni tungushe frani adu arogo Bible ya pia pai eja bole ye manji chionga me ya me lima Cristiano ngoguli moduro go fugorayo ina ya vovoli monongada menajalo kugume weneye tamba ha okay mina yese je uli pale mini full labor for ye lima Cristiano ngeji ni limo
tinamanga kinjiro ogwo kaniso durogo lingalazana mieno ngote borona gbali kinindu ne ulini ifu baptismo fu ye limo vovo limo birongada limo aga Cristiano kam ye limo ulenga zaleda limo bironga zaleda kya no lima Cristiano ngate ye lima Cristiano ngogu limo durogo fugo oboro fugo uliawo muyame limo bironga vovo limo longa peace ikiruka fu baptismo fu muya limo bironga pe muya limo bironga grace kamuya limo bironga garasia ikya lima Cristiano nga garasia te muya grace Azande anigini sungwa akini manefan papa ki pe fogula natunse pombali eja paile chiduna gasa na ganane kusai chione bihe ogwa boro ye jioni ya kangakini yene yokuroja alingalale kamuje limo kulionga gazande changba na Obama onaje upati ninga Obama dungo guyo munika jeke na upanga Collins John McDonald ogwapa menajaro kugume gani ilshi naro kumbatayo mufsana Azande mini matuna frale men sanagale tambainga jende mweye mufranga Azande lipo eja pae Eiren renzi diktoro mamuye fore ku studion muyongo foran ku studion yinye kipana apel ana pe kenye kipana wogele uli biawa mo wale ma sinada muye ani jifugor bene ye fata bakre tamba hena bene yomo rogogule bodu farani kono mi hana kupo monyinga mi na watch me ma watch guna the last week so mi kini bienga mi kupo manga mi stepping in bomiko mini giri mo genda rogo yo ga adenga ga Azande yo and then mi kini bienga o mete yo go step in ya as an elder let me come out mina fiji bakare tamba biabuna so panga me go pana mangi 2 weeks ago and then mo yebelewe ka clarify he to aboroyo raturani nga Azande so panga kama ka differentiate he so go pama peke henga go pana dipa Biblia Azande na zomba Azande dumi zatunga victim rogo yo upabese na mwenye bengile ngame tabani gya rogo payo na nunga different oboro ina banga ina hoya translate Spanish na nunga different to aya boro yo ira china manga class yo ngudulele hoboy gwa yugo pani kura boro kana enta ya 1 plus 1 equal to 2 homuni yeninga new class yo kama ne mukuni gya chamga chini in Yamish equal to 3, you know. That means anina barani mbali afraninga ani ligani like anajargo payanga mukhtalif farig kurare ba kana homena gama mshakle ruroyo hamukeni kosungo pachi pai muka jargo yacha according to chiguli u feeling do morogo yo and dumranya kama nandu through a lot, you know. Ele boho beronga me musungu kajaro go payo ngagin hedu yata hekiru matafu mujingi mukuru ka jargo te so go shore go shono mangere bangere abora ma jargo te dene kimajinga bati shimini espahate mukabes ngami nigiri magi janda bakma niya ka bona mina step in gudizona mini step in dudare ngame mina jamna mention kana limo oninga kirani ngete pir wenjo shuga go chirani the running ania kama ngaka na abor ngame baba na through hatch gan and moino honga na rogo do kuramba tunga rogo da kuraba kana hona manga wakshi and shimanga frani ani frolio go pana manga chipa
Mbatungoran bum ko shada mbatungoran urunote. Na do panangani frafroli he chare bodun ko. Then sinolani kamani shada ngashi injate. Bumi kana mele kamruka wamukanduka ja bubuli Americani antenga matana na sipo bubuli Americani inembo yo nga black American nga de sipo panga odumo nga bibili poro and then makuni je black Americani hamke ni na ge poro yo dina ka barak na ku gude to wale ya janga chirina ntebum ko ku teriga ajangera nga farik ono mukuya ka para chama nga me diga hene she minu wen borwe mi wone ye zo yo shay mini zo yo ma aguna robuto ya foro chie kada hene ne singa pakarapa chiru naido pachini ngaga ani rogo chirani ani gichirani spopanga ka banda gani culture na ka kasona sa chirani na ka kasagani culture ka shininga ya na kasa gupanga we ani gigani abia kini injo gani abia rogo shinarani yonga azande chadunga dunga mastinga ningawe yani kaburu jinga ukuramba tunga yate bonko gwenyo yumsere chinandu na boro kana weli shandu na mkoni wait lakin homada ni chukupanga we monada karaka wenenga ka feel wenenga poro zanga gunde bomiko homaja deni minafra ulisiko kupachi minga de bomiko minechimeka support different gender homaja deni ngo kumbode mugoni jeri kanuna ne kuporo yo paraniyo bupani ka gbari nga munika translator pa fuli na rebodu to de yoro suluki mara bayo kama makana mo gojo ka ha rike kisana ke ginguche de yoro na mo ho gidulera bam ko janga trino gwana mangate mun ka dunga mbogo ka translate everything mun ka dunga mbogo kan project kana kawagi oguru bam ko dungo kura bar kuna ne koro yo na do panga ne ya uni jipishi de unanga pishi de bangri gana ragong bachiro ichiko fango ndo ko ne pishi de ya me unanga kumba Wejeru kwali zile dungo kupare homo ndiote mukubungu pishogu de neni kambura pingu pishogu de vum mental problem kina ho akagirani andorogoro nyingine kamine nyingoro to mi afrare oguye kana na gya kamine nyingoro te bongo pishaboro ne biore mi afrance ko kuramba tunga matango oguye na ka farani porete lakini pishaboro zatu ngawe gelio ngobe wege nga malian monokoro kana ni no bulia hududu kana tio nga kamdadi singa hate madadi sen shikiri yani wakanya madrive to freeway ya kamdaka ja rongotani kinji o madadi to kan bana kalifu yo reka kuranone chika ja rongare ba muyebore ka jogo exit muna da kandu chini mkuruka da proya mulenga mo misi gatan atiko weri go exit muni jenga go rongotani ne chika na maada ku prison yo ko skano murunga toni siza fasana nikie mu continue siza babene ye mu fasana fabo na walido do money gine papalaza jino bakri tamba he wana pa ke biro sister Fozia mi kwa mundukuru no mi Tunisiano wow bakri tamba kaliye shifugani ke foro nalomo mundu kumbatai kama experience sende wene foro ko ulisiza bangare bamire dingorote wana biachana ninga ne juba argo bas tamba bro benga darabo ni biro so wene foro ande padumo ko mdukuru muni bandachara kamani ule mdukuru ni duka na yo inga ye na kina mundu kamo kana ko na pere mun kashi kai manga mate kudio ko uri mat ngafara boro so yeah shidumin ata herangame unta papai upamani ngame wadu abunanga kurajanda cha muni seva ukurajanda seva kaman upani sara mistake wo mini du chenga 50-50
Ani na wochi gana mine bie rogo na yo mine bie rogo TV maybe ngo como mi function hane but mine bie rogo TV mine ndo Nada rogo mine anya ga phone mi apere ngorogo TV na alia hachidu woki yami na runaki na apara. Mubi goboro na gungara bara wa Azande na ape muna gungara ba gweni mishira mi sabenga me mikini yama munga mi stepping in muna ma franga ma defenga jijanda te so mikini No. ya To be honest oninga kawirani ukura upamea da kata hamna mi atanga matante burani li ona fu hefu ukuran batunga kya me mention go bang sang batunga te kachidunga Kenya wala Uganda wala ayam batunga ngogo adunga nga Zande ya afran bungera du po ogwadere onangiro poyo onangiro mafarani nani ngo de vironite bongiro ni nago chukupanga me bana kuragba oni ka binzani oni kitna ka danga ona da orenga kida ogwa bore ni ka kana kurogo mbatungo yoyo oni ka binza farani na chimanga koroyo bongiro ni gochigu ogwo gude do ha ogwa pare it doesn't matter again pini haya oni ka binza farani na koro uni amfune ngame dana me ngame muji kurang batunga cham ne kay neni tina ta dama ogwa pa yata kang batunga yo shait pini haya kana koroyo nga rakoro bongiro ndo chirani nga to kululu nga aninga devironi ona jara nini wara honara kaninani oni zaka aberanga parani ngame aninga devironi wenye ya pona manga hafu kuranga tungona manga front na pekana ngo front ona manga front hono ko badia kuranga tungani mun kikion ware akidwana ngamu kamga jine ko boni mara bur mamanga kasidwana ngamu ko manga shikuru kanana me mo manga kanana kitno ka tude ligo ko tu wali manga re kikuru kanana ko kuranga tungayo ko yugo ga commitment lakin koroyo agwa pare du raga manga trana ningo kagronte and then uninga kabirani ona birara ninga katir ona bidangana ni te ona birara ninga katir besi gipare wede anel songoronte ana mongoro ni werete jile dungan oni triti atebironi wenangai konta triti yo wenangai ini ka tritroni a wenangai sidungo fa besi mina da ka tehe and bukra burkana ho maybe kura me ka step in you wanna go so and tungana ana wochi na kura boro ragi ban trana cha gine chono wadu is it because wadu modunga kumbadu yo nga Zande de yote chiduma depending ranchini ya chidu minister tin in barara tizana be ka pro ba kaltan ba ci pa fugor akum ono wo mina afura min ta fura ku bara deyo e fura chuwa chugusa muni kuru kajja ba no ci pakari manga chugusa le du mina ya kasapa ku bara deyo ba wena pa de pekemo ho akumba chugona jan maybe Caesar mi bananga wala go fugol no joke na mi hibenga no joke joke ni jibe ko kimen kinangbako Uliba kuma fura pai ma biana. Okay. Bakali tambahe wanajana wenenga ite. Na jana. Shindi bakali wene pai bench pa ana yene ya discussion dure chipa shinga fugo ya kasa. And then bara watchere mina watch over para watch from distance wadabra dumi no over when I pay abora manga kuporo yo ogwa honya manga hon line shinga fugo ya kasa na adunga mbataya and then wadu ha were mina hope nga magani community ni kagairu kurare bo shimat na kagairu domi ko anebe bi kuporo yo a wedding na manga na manga mbatano ya rogo weekend we weekend biatam aborona rogachio
Shana aborana roga shia roga mbatano, but Shana don't have very open work. So that means that maburuku flow no namanga so nyamanga wenengai ulia alia pamatna kado. And hone du pane anga aboro na dung na chion wa abora dung na chion yembi juba ya awere sangmane ya pare de biko abora na dung mbatano no go pride rogo yo ngawe ka identify chini nga zande ngonte. So sangmane ya sungere do na mangaha and then sinena lukuchuli ati yerat toni. Ono wadawra du hewo shai stop nga aboro kindi chipai na forate and then aboro fuganya kasadu lemba lemba shina andu kindi. Mini duna wuri apangbare weba biata wale mina naka fuhe ngawe kurare badu kiname afura na bakiri unadu kwa afura me gu fugo nanja kokora sha amina tunate yupanga boroga kana kwedu nini amina tunate sha kina ekotoria yo so hon kwape gu pare ni mikipna ke wishi nga na bero panga yorubu na pakara achioni kare ha mikipna ke panga me pakara panga everywhere bikin zaka link gu pare ku gani story nga ga Azande wa Azande na ya we zumbe Azande do wa vura mongi budeki ane do amiye kidane amiru nga zumbe na kura padu related kuchini na kura wa story ni dunga ga wa borena yembo ngo go yazo yo limbiayo so bambiko agwa history nga hare michimi na translate nga we awro kini bigu panga we tabane kamu jiboro rogoni okusayo kimbo kana potoni boronganite kam kushiboro rogoni okusayo kimbo kana potoni boronganite so ekini na propaganda yada kakusarane rogora ni okusayo u propaganda arengegine one time ye jo irejinga sati irejin rogogu parana ya 2016 wala 2017 nadu sati irejin anza nyadu kino boyo a Uganda na adu kino boyo ngogo yeji yo wakama na kare obundu but guboro na capture gu newsule na make sure ngawe guzane na adu yo sanko kukogura kura and then niki mention anga zane ndu kino boyo san so that means it is a propaganda yada kamanga ach papa kakusoro ni rogoro ni okusayo dunga zane nga mono kama da kaya da bachoro da baboro yonwe zane nga mote fidu mine na because gine can ya solve the root cause of the problem ya can da wura ka preach go pangawe aboro rogochio there can be an issue nga kura aboro kina ho na adan ka ruzat kan da rogo sent kezito ya to kamaru nga sent kezito ya wataro kamanu ku kenta Azande ya mukabi Azande cheweli kajeni mukabi Azande cheweli kajeni so ani imi gi propaganda na kushirani rabocherani yokusayore from the Genesis chipaboro osedi kaino kaden fachiringa zaneni mani ndo anuku kenso se inayonga Nazarete yo kindo anuku Holy Family yo kindo arwa sendi kizito barasa gure bore de munika bia Zande. That's number one. Number two ngawe ani oseja a compare gu life kashido ina ya ireji mugijinga namba ireji nga ireji teletini ibi ireji sa iki yombulimo Zande. How are you supposed to feel bad about it? Kenyawe anamanga bubanepanga anamanga banambara mununga kwa for example America use Juba has the base of studies mununga kwa isora yo kam kwa isora yo chi weekend abonara kargo gwa hotel dio nga hundreds of hotels sele but kurang batungo do Azane ngo yo ten borongo furadi pahate and then bolidu ya manga hayo no va pare na manga na borum gupaduro go ngawe yes chanenga aboro monji bolite but the issue ngawe can accept no good responsibility nga gani dunga ninga ani dugesha gasaro goyo nikare he onuro ni kan pente ni kokuro yo mukutna ka doliro na pazan because ma wish ngorogo ya difference reka
saka kulinio baya gugoni propaganda nada kamanga ngani nada kakusaro rokoro kusayo kimbu kana potoro batu banano yo munikangi akuranga kungakia ongala chini ka deprive road chiga community kama ale makado ka mix sona ga community wenengaya singa bamba tapai guwe pamina de kena ninga wena painga sister Fozia and mission panga muna African pa kumba so she went but it is an equal responsibility so far nga responsibility ko do parangani responsibility ko do den wena pa ke bro Chris eke parawa mama banga pa sorry ka interrupter muni nga na ja it's okay pero ko biro ni Fozia so chinga equal responsibility papa guapa na yana change program society and participate rogoyo and then sinaba one can participate in it and interpret ya pare wenengai ho challenge hone card for example in the side ngaga paranga challenge hone card ngawe mi bido gudenga zande and then anime ni kubosho yo one can ni kubosho yo mika agwa bakule mdio wa kana nani sono yo abajere ne kado yo bia mabishe but at the same time the girlfriend dunga oro mika meni no roban sadno shore me no ngere boyfriend ta ku difference do go sanga we me no go yote but it doesn't mean their ex-boyfriend rogo go shore te kurogo kana ore ne kayeri kya obi dungo yo go wa anad no mother sayo akawiru dungo yo watado ki pegwa excuse duho ari ku difference duho sanga we no go yote but issue do nga ria madwa na kumbambata foro okay ria madwa na kumbambata foro so that means other man kwa royo or man kwa Azande yo udera marna kumbambata foro that's the reality, that's the truth behind everything we knew wala moyo ngo yote. That's number one. Sorry siza kawule matafu munu bangre gochini uri pabes mere kam marogi bangre bar bangre ko mi hanis pa ji jandra ngade no kupacha ngame kwa madwa na de mataforo na da munino mami na ada chere mi na no mi na ada chere fa kwa madwa batano na de foro bami ko kura mudi kamnunga kampus ngorong baton ya. I'm not pointing fingers mushkila hana wala kumba nga gani afuma gude nga Azande haba su duci parani nga Azande nga de ngawe sutura yamba hanga go yani go sutura du mbodurani nga de ngawe ana da kama koro ko panga me go buristeri mana da na hanga de bironi nga inyawe kulipilane na kumba ni makura toro mi kana boroipo lakini wakeni yama makura toro begoni maimangia panga mogude kana makura yani ka dogde no songo korote izakani buru Juba izakani buru Yambio izakani buru Uganda kamu kam touching haya you're touching wrong button so kana good bahanga agwa kumogude nga uliazana izakani buru Juba izakani where izato ni nara kanga koro ya de nara ni se dada munie inara kaba ina ya suka hawre rori mo hanga gina gadi matura hani asa de katura hanga mo maya mu di yelo katura hakuchi blue kishi suka hanga makachi ku yaro yori mo gina nenu ko ya to table wara what yeso ngo gena he den bu gayo dogu de duka na hanga go dogu de zakla nga chugu gwale ngo go de du koro ya na bo do fa da kwana kini boji ku kurana ne kya kini boji kini rakibo manjo bangri yo kini mangi shigari apakia ini duzato aya bai de yonga Azande aparanga burna de yonga Azande bude do koro yo ma restricting ngame kanya vonga kurana brewe ni do kana jala biya ni banga ha kini bo ri ni wala na mondili
ka kuranga ko da babura kama jingin za su fa outing ya ni no sama koro ni seni kin ngare fogude ma jini ko koro yo na ngero fogude kin zunu garo ko kin ne gumma ko achini ngogo ya de kana rosto ka suka hanene de kongo yo kin jugu me ruzure kin ka hayete nyi chini were kan nana chini were mandoro ni kin rumando ngo jine ko sungo nguru ki ko dikini ngogo mandoro ni kay brad ko saka brad duro go ya ka tingate uringo businge agwa jamanga kanga adenga gazana du poroyo only moyom se pa joro ni poroyo what are you talking about Okay. Mi pengara mo poro kama kumbane kisojo yo poroyo ngo ulia zane nothing kama nduka bia ko do denge je na boda jari da duna da bandu heyo nga wo kenya wani biyo mo yeda bandu heyo de ido ne kisiyo ido mandu ka yugo bunyom se kuni muna yugo fujara poroyo muna ni ngam rubu ba poroyo kama nyingo fujara so Famo mention nga de rogiane kon mention nga de wironi nga Azande ya koni nga kebirani nga agbare begbere manja man ka be wuro kam be ka waja tiga ha mu ce gidan am ga shi kwato mun ai kama go pone nga mun na rindo kan ya bu wili nga gara dia na oro tindu hewa please don't touch that. Today I'm here ready for my gender nga Azande nga wuriya de nga Azande ma jido de kuyo mun kin jiri bele je ken ne por riki ni nga par ngodo de riki ndiro gari hayangari na da ya pacha ya zaman it doesn't matter lakini makambri poro yo mnan ko sungo badumuna yo wara do pool table yo kandira chorona kwa rola hadi viso mukuni gana kura bolo kya kura hotel bade taka mo ka da poro yo mga exhausted de poro ke ba hano di ne piana viso ki kurbese ka vegara go kana bolo viso ki mangia pa bolo mo makro so mo si de shi kuma kabu yo muku ye beskin bu manani mukuni ndo gin hona expect go ne da udenga uri Azande na manga yani ango dunga yo poro yo ono please troni tigoni oninga wenenga this thing here, I'm not blaming the running out or whatever and do for a young man. When I did do Beroni. Oh, why I'm not doing as the Gazette. Ninan beat that hand. Therefore, that degree they have the manga Yamazun Deli can Buruni. Mangari Ngano, Yapara Paspire. Munanu can't chicken hamina Yakaramba coding away. From whatever you can have a basic, then is Zamagana Puniana. Like in a Gubaya family, bingo high in wara hina wa koyo gwafara anduni mieno wapachpa haya mnadini wakayame gumakemba ina azo hoina mafama kitama bane koyo mrozo seminari ndo bolete. To be honest to you, onade kene kofiye yo. What is this? When I kidu growing up, the manga dule na uli the growing go uli asa. Onambuya poro yo ni rani sen. Excuse me. Bakale tamboy gupai di topic ile wo duncha ani pehe gupai dungo duro yo sada ngamura nde muku cheki no ono kuchuma chi mimini bihe sisa ni nando anuka fura on both sides bani manga kuni tona hatigade maybe next time when kat na chiga kumban so mu continue man kiye for Chris bakale tamboy chiga intervention I'm a fire. Bro, do that, huh? Aye. Okay. So yeah, lima lament gugan tiga ga kumbaon minika adikuro ga dia anyway koyo nga for dog day. But again, before me continue, me ada kakarageli panga me sinada ani Shak beranga ani pe pangba yang aga Azande te. But sinada ani taking a responsibility nga gani na barani ngawe gohenga marriage it shinga beyond maya. Shina involve character, shina involve emotion, shina involve a lot of things. Shaido gupachi ngawe yeah like but I find most times nga Azande we mention most times the beauty. But Shana any lament beyond beauty, we should give our characters, behaviors, discipline,
emotional intelligence no overpower na bodun ko. So the best mina that I add because it mention my before me forget. Robo Gutiyanga ga adogu there. Of course, we'll go auntie sister Fozia and Pehere. Adog Gane dogu de Nambamba. Nambamba. Say that again. Now you're talking. Inambambo, yeah, sure, Inambambo. Derived rogu pamina penga ga di propaganda so gupanga even kana bingo shirani da bashirani ga boro ya. Sometimes ngawe moneka do na de sayo watatu moneka na kurang batunga sayo ikimenyiro nga kumbachi pamubia wakanya the best choice kama mwenye na kama jikina kurang batunga kama jinga zandete watatu kurade bukaida brama ngara mufilwa ya moneka feelinga kama dag ben moneka feelinga insecure nga gimudumo babu da yore kuraboro ma kurakoro yo. But she not upanga ane understand upanga we ani asedika believe rogani adeyo. Ane asedika fu iri sofio a. But borohom bujen zande tabi ko ina vunga ina biyo go gure chi. Ita. So but me are defending that. You Muneye Bessie, you come and plant and go. That's what you do. So nipa sa see that you upanga we. I think the best pasha than moye kandol gi issue do that like is not kanyama adere dunga right, whatever akumbo dunga right there. So maybe not only network do namanga kunika ye apai kino ho aparanga manga uruko tiranga aparanga nga sab uruka che de virani nga sab 50-50 we'll back Chris Sarawa when ye welit madrani nina mufrafaza jimuna agia Baba Christian Brian. Me go do online and now. It's called what you do me. While I go do and see my fire. But what do? Tell the Abrona discuss it. Me and go get ko when I found a year do I can keep me aqua American rogue party and Democratic Party nga more you know in the full come pet a year pana krang baronga offensive. Yeah, it's not that one body American cabo on us and I peg when I don't go through you keep when I forgot progress out on Ambacada Kusa. What do Abora progress? Who does conversation over me now? Tamba because Kabida Konga or Dokuma Euro Barrio when Kisaki call Ita. Come on, more come back in show for God. Yeah. Gufanama, the topic do the same. Chwaka and discuss that the whole year. Edukana exhaust na problem dunga ha ni ma duni kara ha ni kinye. Si atuna ro piara ni o tie ke kada borani drili he wor wami ai da ti du dure nzunga gini he gutinga piara na wa pare. Gure be singa by product singa go problem do o kenya symptom go malaria. Nga na da karo ga seranta ana da ga ni aboro bere beto. Tido sina ro yo uwe ko ti won me bi. There is another caroga tirante, a packing attracting alan tirania. Now there is an no kipi, Gani, marriage, anarogo tiran. We are killing my survive, Kidarogo tise, onoka kipi et. When a bipanga wouldn't on the pebble, ringodunga hasen. Yani, a comana jaconaraca poro. Like you know, Papa Singapore, body hour in Kanyam. Wo gini ni mafasha li kore ku mafasha anya nga kupon nga dinara kam kono do kumara jira be gwa pa na pepe ka ha na ja kina ku kono ni duku bani aba ni wakamba ka dawa nga sini mangba abo burum ni na ja nga na ja kina ku bani kita da ti jaro poro uri pata ona mi bia ti mi nga me you part single both ways jokan ya me
oguyo du na vogu yari da do tire na mbapare wala paki na ya gbata wala je po ebero YouTube redu wala ina gbege ya wori ka pai wori uri apaki na ho mi aje ngbakura ba kumba ya manga ha kati na ne guga ne asa bi alu koro ka bungi yo gonga ti soko uri education exingba ngba ko paka manga ze na gwa pado guri tang manga te sidum kom kama ngane kukura kaya tipo tori kinu kebu pongo wo aske ji pomona benga na inga the best kukura aska akko aborkia na kena pasaga janga sa bukalas kumagba bero ya kwani sumu besinga wadu no de du kama nga wa ko paraka fiche go guri aske ori pakina no ko na poti ko na so sendo kuponga me ogwa That's boro right. ogwa boro tabani du na access to information na when education na wa for zero somewhere only fra no kisugo kida fra na mando sorry kida fra mando you know kida fra na bunai biane ya funi pana manga pa gudo wore du bon ko jena research ni manga ha di pare na wa kigera wa kanga ya o gukora benga me yara jire ibi po bi se pogo uri gudunga ngakune yewore kanjara sei ukubi kina flower kuno yego anyinga gwara gire ya na gwa kumba ha dunga ya niriyo ne kiso se kina gwa panga de boro ko kina kwa ne ki boro ko kina kono ne okay ke sibiche na me wore bi sada mo test tiro mu bi na mu ma mundu kuzengi ono gyo na vo gwi na do uri tire kina yengba ngbasiro Muy Abang apejado. betul nak korang yo, mui lo pengawe pagi nak korang gua lagi ya mui ina apa ne, baru tipi mui te, bayi dah mau gua lagi te, mu fix iku pat, waktu nak gua ya pero gua muka pengawe, kau itu gudeng macam uniform muka gak madrasah, mungkin kifu uniform fu jaro, ina apa zat gak madrasah, so dia pasal ani ngara gua, ani ngara nyara gua yang zingki, nak gua pun mi dia du cipu pengawe. Ana attracting atiran ku tisirani tele rengodu badungwe mine bi ne yebe ku panga me borosana borbeni nga kam borosana borbeni kam de be ku panga me ana asona nga berebe change ko gunarute zegina mada avraki du aborona kura ku zegio kanuka wori ka power Uganda yo rogwapa mo bi nga mo ngo wori ku de kinano nga ba mu kinano na ruga tiro kinano nga na mu so kwa kati adu honzu na do. Okay, sorry, mi nika yebore kusa. Maalesh. Okay. Sigire gbadurere anaja gani buli bakumba. Chitonatona ani yame gisho dwale mene anafwe ni gamahe. Fugani buli bakumba nga James Adbia na gako Nadbia. Japana afrachi pale. Ima yugo hofaza nga chine kamanga. Uli bakma anajaro kugume mimwenonga kamdukina egito yokinji anajaro kugume mufusene fazande kipegu pai kadungbaro fazande ono sana egudu homeda mukwamisa kuchibu pale ngame adem angelizo jino munobiogu yo wogufozi anapele Mobini wa Kenya Mamodu Nandole. Watadu jini yodu zebra rogo pazani ngejini. Mbangana. Ono mukini mbwa dambu dunduko mukini ya munadia kine jibuli zandere. Jini hedu na saro mumonji muda kuchugupari. No ogurani. Chanya kanyaka fulani mu votonga uli mu shilingo uli chipo fulani bene bakal tambah kan bakumba aganya ajama hana ma bolon dulu komejon ko gume je fi bakal sene fulon kina go gani benga is Kristo tituna tuna ha mina kono najana jatugo bene ngani Yeah. okay
Ya, jadi monga James aja, monga Stonasio. Ni maraka ku maser hana spak bangare go. Ni aro kina kartu moyo so gare ba bora ne bangiri ne. Go 2002 2002 ni ku maser hana. Ni abin kina da bare na da bare we. Anya maraka ne ne yaspa ne go 2006 actually gwari sekando ko at David. Ya Daniel gara ki kweni pa gara wa bishe botsa ati ba ka kala gatran ko ya kala kala nya kala ganga na iji ka gata ati ne biara ka yo cha janga hanja wa nga ko chi wa nya da kala gata ati zaka bare ta na kwana since 2015 yeah mina bakarin barago ka dum no nya ne program yum do era mi legit ma chinjo mene no ka pe pro cefere ni barago o ba program go na manga ta bo ko na follow o na ja ha ku ne na fu barago na tine ke saranga Azande panga ga ko da tse na manga pana raka wa ta do poro yo wa ta do ri ze na bo ko pa wa batkani ana paraka no go madam na do bare ke na ma sere hana 2016 mimi nasema no Binance pago nga agana bishe bochi biata katna kakwariara ka na kanyara ka mijiri zande mijikunda kunga agwabarane mo ekulire ibadurwa ibe so miketa dikazi saje misane kalinjara ogora kayo misane na kahino jinipai bispa adurali nga uria zande kasikula dunga Guriane kurakangari wala mejuna mangari wenengai wala rina mangari wenengai ya gure bongo gubo ya shahala ani rekikida tini siduma pa ho kasara me gwari ka batta kura tungata wena de masere hana ngako ngayo no de duko East Africa West Africa kina ka Sudan Shamali kina South Sudanese mahana wanja tungaje bana na chapa benga sije pora tunga ona mikiano nabata kinawuri zande ke jeni sima jali na tamani asema chapa ka talia jini de durande banga ni dunga de bana wati nemi naida karakan ke wuri ninga wuri zande so mechiza ke bigiri dole nga monika ani maisa jitsirane chapa benga ganasa so tidinga sabanga decide kubanga wadanya wale nyakindo kina barani nga Azande amanyi ba kura tunga ago kura ringana ante kidaku anya mabigani ranili ane kinda wale barani ane Azande rani kwari ilisomo jarani jinen ka sabanga kan karga agora kango ana aja agora dingo ya kanye karga haka tuna kamanga agoberanya agobyo kabubana baba ya jahaja kamanga hatinawo ani karga ganya wala tse tuna kugura kanga Azande wacha dumbatano kabugani pika pare bokora agomerana wirani ndo byo ya batkeyo masere nana hinangoji panga Azande ya adama yanga bambata boro kumbata expo panga goho na kiri miso kuriyo isana ni ba cidugogu mai ngo wata kaduna ko gutu no meta fara tini ya min ka homo bai o ce ka fe bare fala mi ko tidira ga kada to ke uri banga history ba kare tamba he Okay. Ba kare tamba spagu na fugo na pehe oguro ni nebira ni Central Africa yo anajio beroni tamba in spajogo ni legbo kaduna ni tigire gbore anaja Gania Bakindo Kugume Nakindo Gani Bayre Banyaki u ilisi aboronga gakindo yo anajo beroni na peha pofroni tsena gbandaka lien bidundu ko Azande tamba in front pa jego ni legbo kadunani anasaka payare mekatidunga mu ya wale anasaka pa panwa kana roga tirani dagba tirani
wagani wuli bakmanga James Adiana ma yugo franinga yipana pelele ngodu bomiko kana ro ngatrane batrania tungala noru no ono okura tunga naro gatio fozea ne pepa yane mena pekina lengo furon ko gbekiri liru yo gbegbene deyot gbegbene kumbayot munebi womiadu jubayo munebi kumba kukidi de kina wali yole zande ne kisongbeni nga kombutu chinga koya muneke bingbeli beshi kina wale ya mukini ke binwani ka aje pari very beautiful very beautiful very beautiful ya janga de power gini nga beautiful our gini de nga dem wo do yo chigoi ani du na saka parani wo pere kator tamba mbali ngame minata da spago gbana wuri zande mi ete bio gbana wuri zande da gbe de viraniot wala kefi ya fozia me matna flower ku boroni gumo unu manjiro bata unte yemuni ba mina ogwa borona jeni nani anajoro ni kugume mibigani munganga kinane Dr. Maku Bakoson tamba itipaja garebo ke kadunani na ogwa boro dunduko ne birani Dr. Irene Renzi na ke kawena pai oni ke ogwa pai ona bena ha Natalina Sand na jaro kugume yeli ne birani kina boro Texas oni ke pai ana gida ha kasana idu ka nyapa homa da ka pehe ana mambida ka jigi sogani sakapa Chris moneko neka yeso gupamu na pe aniki sana iki no homera ka fe froni dunko mituna nga matano barani mina yeso nga ginda forgot the point ni dunga yeah, sure. mina da kan okay point ni du bare koyo ni du koyo we ngawa mina dana ni che bara koyo fozia kini hata kereba mata hani dunga we tabani hwana bido deninga zande there is a biological issue shada aninga akumba ani pay attention kutini kasudunga mubianga dogo donga zande odadu ninga tamanta shara alikidunga pongo simbo fo liduna bomboto gude kavungoro kele angere nga bangiro bole wenenga anya sinada muzele shimbo duro kangero foili kini upanga we shinikaje wulire gbadia ti papa toto karagati ebelewe tiwa adun ho ma jeri ni biko skurare bogure gboro dabura divert and komo shini du yigana farani ngawe kasene burandu jiba ni natada wan kikejeri ku Uganda yali lukavunga gure gboro ni ke goyore Baba, you're talking. Riki magia kuro wuria information nga gere so shinada chonshada nchi gu stage utabana stage rogoro gatse yani bakiacha homa gedo gude ni ringa girlfriend wa responsibility du mando we chipre go shinga boyfriend ku girlfriend gure go boni kaje ringa jaro responsibility kigaru shi involve agume shi involve kurabo oninka do aninga livungu shinika garo mukai panga guboro nzu mobili in day one robo shinika dango ni mongi gana aware 50 apamoye kimadongwa chi he shinika aduki ashina danya kasachi gure bole chi papa mu ini panga robo life yo gwa transformation dure avoiding gote yeah so shirisha da ani understand her and I think shinga very important kind of changes to do life for yenani and then you go in a garu ni aboro wiliko agu yanga do point chekini dunga ni wishi gira ninga paranga gaza ni mihibenga another ka most times ball is either anaja ngbanya watado anaje elimo shinada ani pesaji
ka why kashaka gane do kashaka de kayanga kandu chipari monga ga usura ya wataro kanyanga kandu chipopo upanga wele dunga very active on Facebook ya because sometimes wana mongo gwa pare ni anafuago character kane ne upaji bora da kada kuchipa kadu ne ani kadu ne chiparaka ibanga haya so shiringo kura challenge ni ani kanu ni fomba ya wataro ani kanu ni fori mo usura kura kana manga the right choice there. But I kuyembio yo kini bishungo zizere janga koneka nani boro we barabiama kurare bo unzuke bigu boro nonzuku character so she not that and if I think she got the most common problem that barani it's really a very most common problem because aborona jade biko limo aborona jade biko lidungo guli dunga famous akini igwa aboro when we do kina ho dunga busy go mother watad mother side wore ile yeshigeri mother saha ware bo kam gumbanga ko ino ni teshina da mujire gwajia kamu ku kan so ekimo bana rama wana ngai wara kandwa ku pati ogwa dungna tsere ku me bana rama wana ga ku mad bayo keno gini na sanga wiyo watadu yada tabani pati dikayo muno ipanga kuraboro ni bishigani kina ino sungo nyamanga sungete gani ngata kangba kuya aboro so neta tangbani riki gida karagba paya riki ya bese manga mo no pagire rezere sembo sekina chiri so hongare mtu yasema kini yombo sister poze kina guri jiorere riti gari panga wali penga pafuli riwishingo patch popoli riki penga aforo kusa hongare high chance kina honga mone mbane makaibia gude oni kadwa no ni banga ha nika bwana zere sembo duse batado ani kana character ni yegu yang rafugo amina de kena ni bakita mafo bakare tambwa ha mod mina bena paro mikin balenga krisi dunido ono gusana he mieda ani mieda ka fefan dunduko nga kungarani kutigani mwenye mwingi hapa minatonana kumba and then I'm begging you. We're gonna make gaga kumba for now. Kumba on behalf of Gamujanda, whoever I'm begging you. Jigenda sogore inayame minaruna ke nononi ngade ona wale nole cheke mini ya okay gupai ana manganga uliaza nya kumbani apalanga tina urunoshi tunga Azande kana anduki na wo menapeke na rengo froni Azande chifo sakamagana gutunga nga Azande ya inikata touch papa ani mbuji pale gupai edewirani amanga ha kwa kayandu kina wokinje tunga Azande na nduko runo imbuhe gusana edwa wala ngame ngodu edewirani ni fofehe ngodu kewirani ni fofehe mini afro ni me ina wongodu atsaserani ado ya hipa yahi mini rokuchiyo kandu kini rotira ginedu kana hiapa itininya weyanya ango bishirambia na benai adodunga ani ngi generation ni nedeke bishirambia be okura aborokia ogu abororogoje wuri awro wene paidu bokune painga hate ono idunga plan B zatote plan A nga Azande plan B nga Azande plan C zatu ngake na Azande yala gukura plan ne ane nungo patch papat ono ka chimanji bokune pangat ma kena Azande
Wusana emera ka fuhe furani dunko. Nga Gini paka ni manjihe. Yamu gene honka ni zerishingo durani kisegwa pale ne jiran for the sake of of Zandeland. Kindari maka tuni kwete tinaida avuru kindo. What is the way forward? Ngogu sana he dwa wadan. Minato na hana krisi anikini ye ku inanyo anikini nuku Australia ku pasi yo. Fara gune ngo sukun Chris. Rego dumia. Me norogo kare zare. Onu gu fara gune Australia ako choka hitaki na jumane dumi. Timangba nga angwa kana fight spagani raka. Na gani apa. Minete kanya baba bibi bia mangbatire ani ye gbe odute bibi ko mangbatire wa vodi ko score na wa bona na vodi sion na si mangba siza wargin accident ni moyi mukunu moyi bogot kine giro yo de ine ti mangba wene ngai sidu upamina da kapenga me the way forward me kata from the way forward kini ndondo ari go pa mina abra na kucho go pa bolo na pe upamina abra na the way forward Chipogo aboro na pemu kijigishie na way forward. Okay. Wogupai ni digi interest adi anga gipa season penga me. Yani munabigu panga me borona badungwa paranga beni or badungwa dogu de beni. Tine ngawe anaf toka ya aborona iru shipa me odwe nga dogu de na badungwa boyfriend beni. Ono odwe nga paranga ni kechaga sana badungwa uyo berani. Choka ya sangala sa ko frani wata tidu mine bie singa wakeno kupa mine no mina asada ni pemba tano nga upana dugiganga abrama gataka mune bia kina nga ba mu kina nga na mu ruguta ate bono hona fu guidance ate bono na gbari besi de be uri ni kasinya Uganda ya do wori ki karagatini oguda sono nga na rugute egi value fio nga ga venera ka na value nga ga roga tise wogu sante. So sinika da chogo panga me wara ka boro bienga mona compare tiro no go mo biro go jenga social media mo bi boro ne nzanze o kwa brokina yo tomo spy voji kuna ngatongo wara ko ya ja sora na ne ukia mona ida ono no ne bu family yo mona e mo rogo yo kasinya mo kura ko size power kapa yani ne gunya ya fordinga me bi mono bombu foro na mono sukuru skini du panga ke dwadu we beta bae ya bongo ya masi na yuene na enjoy bae yani undo gudwado buraka rogo mai da ha mwe na bia ha bia so ngatu nge ya pare du neye kutwa mebie neye nani ono tinga not too late a program wo gidurere na gani apparent nyiki ka afo songa da fa bol gureri na address kini dati bia no ho gupanzunzu na inspire bora inspire benga kapega life story ngo gupando morogo sinado gupanga me ho ganye cha borandu ni rogora kawe tidwaza na rutin batano mona pegu pa ndu morogo now the possible gupanga mo decision for example kuni ya neme kwa moriko lozo hopo ri gutunganga gani on ku karati ku berewa were wa do kore kidaji kina Azande tapia power gore tiada borago sorry kuna peka afu paranga bolo kini pega for example ngo poso upon karanga kitini ti dure kita pegwa pada ni pera para wanzuni na ukura pa bere mini kura way forward bere mini gang ba ko dunga very important ngame bupone ne jipanga ana studying at seranite e bolo muna yatini courtship bongire waratini yero kupanga me gani tunga dunga busmulo so ga more kin surprise na we ni sunga we ba o pa ba na ne de gudu no na mai be wara kumba gudu no ani mai sa ku pa bongo de bori ne waratiru ne na ni bom ko ana bu responsibility nga ka bata kumba ka ma be an ko no shino ni cha ana ambo fa parents waratiru ye ka sa ro gani me no ngote sinai danga wa muni bia de oni rekingo mutia ga aregbo but kini biti woro patafo mana mena kini ni mikro gupa
yani ja wena monoro ni ngi ya foda ha bem ge ya foda mu ko ya guri amono school ya ki da fu yo ko re ni mo ni uri ogu kan be jinsi na ti tuna ka ke yani mkutu ka bi po ji borza to future zinita yani ono ka ni odumo ka no Japan wore ja make up ya manga ske ji wigire ina ja ku sa ti do ado ahina wa on ka sinya on maraka for a long time iti ge wigire ja na ke on ku be ji bor parking na go nyo he ki na ona tractor ku tini anya go he do physical mo bie ya o pa be sim na penga ina sana nga borgin pod bi mo bi ro ji bor mi ka wala mo za to ino nga ono mo pia mo ko gure ta ka da ti go level re ne bi work on continue unye musere tene ka no ando wenenga na bukura pa bule Chris de Giga upape mone owuli Azande mbali ya makusojo ikingweki ina manga makeup manga atigoyo tabani igana ne genga me ka pretiro ga bana ba mi bi make up ga para bodu ko tabani bi beto grani you know taban papa dungu tunga wani wala iyo go pana kama ize ginore ku kila ni ka kula borkira bangana ni ka no nani na so sidu sada nga ba ani bi nga me gani do gude ba dungu yo oni ada ka duni namo ba dungu ge namba ni da ka dunamo so panga oni re kiara ka kiro go sironi ono ani nga paranga ba dungu kupana ma besinga monara ka hiya he kamo wuri gamo ko hiya guda ke na bero mun dukina mbatai sidu ngoto gira ka tsada ani gai runga mata fulu de mu fo boro ka gburi sengene bo mu disari nga ji bore ma no ka hiya besi te ho boro ho ya hiya besi o gitere tungo gwa para za to kini hiya kini bo aboro no gude ngoto ga para me na ko na ina fagara fa bo nga o mama mo kweri fumbari furu mo na manga pa gini pa manga ka mo ino ngote de ngora ngre ja pa o gude ring ngbe kiri mo na ngere ngo fo ya ate uni o mama nga ate como jaka na kanda phone call nga gude dure na waka nga toro nga malaika na de ki como jaka na phone call kanya me ni pana mangate e wo mo ino che gini hedu ani deciding me se ki decision na mo na nga mo ma do ke pe ko kini mo kur kando ene me kini o bia na di he tu mo ja kaborama pa na deuli ni wo only bingo bisigoni only bingo bisigoni yala were kini that spoke panga me ona pe abuna nga ga hipa rengo du hipa ngoku he na amanya kasa me abera zanga hipa honga ogura do na war kana sono mene nga wara buna oni dure wara gya dure kana sono nga dom ko ka pora ma bataka ka ruguta dunga e ko unya ka bor dunga na me na ka frying ya me wura uri ozeki uri pate dom ko hipa ba mana ga ni apparently wo me abera nga chiru ne ye na ni ono ukura para ha bere mi bi nga sa do fo hipa nga me gia sangba watadu gia paiki esedika aria shino mebi nga si ado apaya na manga pa bangandaro na jaro na kumbamu ona iye na kurwa boro kurogo ewo mato gupa se mi asora ka jaro ko ya ko bori etara bura ya me kwa so ruji garadi kirete wiru mi hino ngoroji patere miki ha ne amo go poke na kuro aboro ina apeka gbaga si poke kwasa rede wiru gidi pakwa ntini kuso do so mi asana ka bena mkini ha atke ji pare wo dudu e kwasa ro ni kine de wiru mato jang mangare ya na kusa ha on ya na kusa jing mangani mu panga ba kumbani ye ki furugute ki zan kumbogude ki zan dogude gairu pakimon yorogo gani character onu gudu ji gana Tinga tiboro no kwa advise tere boro ngaki na ngbori ni ngaki no go pokumu ko na kama pa mo bienga ike ka regret ku sa ke na oni ma mu gi boro ni ki to bori nga ha tse di boro ne bienga iya bana baru ko ke na sa tunga ja pare ani sedi go pa ya za boro tin ku ra boro ki fra ro go yo mo se no ka jenga jam ko se ka ga nga ki mu ngo ru ko izo nga tro sa na tso pa family nga gamu tidu me nongo mine kan bore ba fukura aboro bon kan matno gi shora na me ni ba do na kupanga yani we muni mai gude karas manzara gine ne ma jana bungiro mun am kina batai ni kina batai aboro
Kasilia mo ya wale monzero ni kibane banyiro. Okay, guni na zanzere mkude mo gude boti monzero ni kibane. Ma wale kire kiboro. So quand on krishingo yiro ngame. Ho yemo gude ni side ni kivungo. Na yame uri gairo pakina ho. Bonko na rogo kamapa. Then ya hormones. Kecha penga foya. Kecha penga foro munye bara beta pia mo monando awari kamista shara ni mo guni ni mbura ni bata guni ni mbura. We do mulkan kama ga japara na boru ko tiyo. Sinimo go pa kemi pete da anye se kaga na mi aja ga dunu ko teme kan boy fo we dia ba kuma indo na ni tamba iga. Tamba Sarawat pa fukoro na tinaida ana mbaka da saka pa ya mbaka da wagire oni do adula jeleje chipaka ye ka fura fa Azande ana fura da gbatira ne fugani generation woronjimo anajaro kugume maleshi tambwa anajaro kugume uri bakumba siza go yangada paka dumbaru na way forward babuka ne digisto gani saka. Okay, bakuli tambah kuma sakaro goyo ni bakuli ben. Ya ndunga ni ba dungo kumbata yote. Gi wamin tuna hagi saka padure shinga ni ye kengben chipa community chipa shina develop benengai. Gupamea bena hashada shidu chipa pahanga ho ani kan ye kwane ni sina da ani tape ka wene ha kini pe ke gbana he tabani di padule sina affect ogaboro be ana target yo ogaboro ata make na decision kiro ga de ya para kiro ga kumbaya so kan focus na kuri gbana he ni kare he gune ni ke joyo ibone pasi we ngawe wena pa na adunga yo belete robo bugena na ho ani kan bi upana ngi topic ndure mina sage supa next time onone ke na gwa borodu ma roga cheki me kamisa shara shana wo min pemba tanga buli aparanga du kina dabarani ko ne da zar mene ka filmo gu yafu iye ka saka dok da ani pe unia ha gwa funi na mangiri ile na ka pe gbagba na ha ri ki pe gwa iri ahi pa ipa po gu panga me ko sungo rogori toro kumba ki pe ga ka chaho why sha mangi why kwa hipai na why kuna sunga na jako hima yulika Mr. Shala sena watadu ulishirin sena amanga ongare abolki bie oguyo dua tamanga decision ya kibenga tabule jipadule abolki na haha na awili shini bandu wenengai ongare ikini two sides of the story bara wene he ogunandu andu wenengai no gwandu nga wenengai singa bambataha wehe kini dungawe kashidu reflect na kuri pani dumbatano na guru na tajanga de ya watada tajanga kumbaya mini ambatano we sinada ani dunga careful robo guchoiza na mangaha wana da paninga mi madawa na parange mi shade mi bata dogude kani nunga kina fa ba wori moya wene dogude ken ho na yorogo ambol families dungo gwa de ka mai kora mai akumba kina hongo gure paranga kina ho dune yorogo ambol families duka mai kora maya so ho mada ni chiku panga mungo dogure wara manga paranga muda warenga kama bana pa roga tise ani diversifying why gani source kangera da bachirani kangera kana kuchi aba wolimo wataru kangera kana kuchi oga borunga very active on social media ya but ki diversify waru ragene ka wish go bormo kada kuchipone nile kanye ni rogo gu background du chini kahido ngali mo ba woli mo rishinga okay but shinada ni prove afro ngawe yo ne yenile ni ajaru utajia family yo wataru ninga focused za chipapara kani warani na ngalo beshi kasanga ga chiro hora ara mene kama ngani bishe bawe mukubi panga yiborore magaro so shinada abro focus kuri in terms of one good choice ya manga ha onya decide ninga onada kada kama ya koro kidunga very wise kam bi panga gene bero kuma good choice tere mbatafu mo good choice nada mo fura fu gwa bordo
no go experience ere chpe guide rush po panga wa mun ka da kada ku spaka ja kumba wataru ka shagu de mara ka jeni ya quality ya challenge ere ndu rogo mare jo shiri shara mun gare papa ha mu kinu pog bor mu ka select ni au na manage nani yanga da chenga me sina da ani ni wori ane yeni sina da ani ni good difference bangana gani culture na kura cultures because gipana pana ngaga watado azande na no pade ni namba de polo watado namanga warere kura tunga kina namanga ha ya franga li pahate because she young and normal so ga culture nga very normal so honga kan dunga silent kan nungo sibo munde ya pare ani ka victimized running as azande honga even we are doing a lot of good things honga wena pana manga hakana re mokeno honga manga wena paya for example kainaro kula bodu gitokshore kashima batakalame kashima batakalame so ogwa padu le shada na appreciate guru kuchole apare ka na appreciate hongare another chance berani kene gupanga we despite ya challenges duna mangare kamzo gino wena pa kena hona mangala bashirani hongare akin kadna more confidence chirani even kamanga much better than this you know we angara pa mina la kape. Okay, bakal tambwa regborda chipa borom buli me ke chidungo budu mada kali muliali anamanga uli music toni for ani budu buli meche ani kini yekagia yangada pamba gani uli bakumana fozia ani kini jigishie kwa music minata chipaji bua wali bakal tambwa bakal tambwa masi amuyugungo guli bakumanga sarawa muyugungo gu surako anada ka bigini pa kwa manga azande jipai ana pefronile munika bikumbo weli nambaka dogu dewe jidulele gachadwa ngazande ya kinalan sanga owuli azande ina pefroninga kumba mbasu shiuli zande tona bie aywa bakale tambwa tipa yugo sura ko homia penya nenga kumba yongba su shiuli zande tona tikina kango chiona bie. Okay,
Mina teka pande announcement ane kuchigiso gani peka pai. Kuchogo afugo na peke he siza bakal tambaye chipogu pamuni pehe. Ane kamanga gishole belebe. Niguru ane ka pehe. Ane ke yena uliaza nengo yo na marogachio. Iyongo ka peka ane ka frelipa guvene pai du Azande na Azande arogati nini. Iye kafuge experience fulani, positive experience. Chipa chi sigia aborogu muni pele. So chini kanjia ukura party siringa gejipale. Bakara tamba chipogule na muni yame limonyo kinomu kikijinga afale privately ani reach out of you oguya kinomine inyo anaida gurule in boronata anaida yodundo korogosho njiko na nanjiko fozia monakanja yanga da boronika fura guboro minto na jan fugoni ale me patrole ni dumia da ni ye ka pegu pai mina aja ono ni yongo ka franga fran Okay, ketidunga ne afra ni ukurolu uli bakumba James Adbian anina bakare ngarago kaduna mare mane guvene paimangi nga gishole hotini kanye yeseni kamunukuro YouTube ke bi nwa gishole ni kanjera tini kanjera na kina mino igungo mwa chanjera wele du chanjera kina suraro du rogo na ga na gbenwe gidulere wo du chanjera rogo YouTube nigo munihe eji apaya na pekere dunduko jini rugute kamu fugi generation dule onijine gani uli bakuma ku Cairo yo na jane Hello, meno gote sinjo na jana headphone ma disconnect me asete ka jono wena ngai sina fly ngato to ni ka duno na jana me ka tumange uli afara kwa mi jana na ngai mina yame kuchogwa pai ona jien dunduko jini ruguteko ni fugi generation ni gunyakasa. Okay, bakar tamba anyway hebelewe na ganya ajono bisi jana mi fuji bakar tamba hebele floni na bakar iliso arubute manje fuganya aboro ngaso na aboro paranga aboro no rukto gude miko anidunga pia pai fugurukto bahana ngo gunyika duba na koraba anidu cha doga ani guhe fo guyonga paranga aboro ika kuche anika runani ayo donika jaha burkuti chinyuruka jaha yo chinyuruka ando kacha chinga belebeya ani mabianga gani chinda machi ono chitna kajinga beleba wala kango kupanga mbali na kiyo manani pi gunya kasanga gudoho kuganya aborona bedunduko ga anya seji kaduna bakare kada ta dagbachirani piyam se dagbachirani kebi kwaro wa china mama bichiro wa himi pachiro banjiro pa kwaro minga china wachiro andunga wakanya gwa aboranga ulibuse uli nana uli pa rogo ganya rakayo na baha na rogo gwani ngalo batkani rogo yo jipane jitu manjanya hana tamahe amaye koraba beboindo
yembe yo fulani na fa Azande do ejito no ya me chini pia pana ego pai fa Azande na boiri zegino kuna da ka bigu panga gumonamba ka da choro chpaka jade bana ko lagba manchi na ngbato gu pa do lele ni ka tumbala ni kwari papa wai tungara ni zumba tayo watin dus papa prowenga kumbo gude na gude bara wedu renbe tunga katikweni na weri renbe tunga ka randu ni guye kasado de ko deverani ngame mimwe no ngame aninga kawironi watado aninga Azande na barandu ko bari afungara ni zugo zuga borote kwa jingo zugani tu chido agwa paya amanga chinyana mengame kura deverani inano an karu ka kurungwa tunga wana gusana donga gogdeni ka baske yole ya baske ngoyo belebe na tunga Azande ra gogo nika sagu panga tungaran so kumbata yote tingbang bajbe ngame ikaragati to fo kawliyo so panga Azande moruno kozu kabunga gude so panga me gani pato sende hehi beki na tunga Azande agwa kumba gude ngo guyo rimbe karuga koro kumba tunga nya gude kadunga irogo yongbawe na jene ngo kunika sanga gupanga gudele ikakana mi koro kura tunga ya kumba ni tunga na batka gudele amidu ko zuci na Azande kana burado ni kura tunga obu ono gudele kunci na tunga bai Azande ono kupachin do awara rogo yanga ani jinga wo gure tiki tunga me ani mara fo tunga dunu ko ya ani ese tike kimo devirani kido dagbatirani kami pe mbata nga he pai na pai na pinya muse kamu bura jaki to kungba tunga mushaki da do bero ni imikin chini ka biana ke shugu kanja gu ka do dagbaro na deviro because deviro mumeno ndoni do weli nyanji weli imikin chino gon jarani na do imikin nga china Azande na rogori ngara Azande ido chungma nga be ani ese ka gairunga ganyaraka oguyo na mama nga hachi maro go kungba tunga kala wala an ka fu biya ta chipo yonga nga boro na guru tiyo nika gwari ka na kasona no kusona ranya ado wale kinji na bero pangame ana batakura de kinji karo gayo ani ese kala gatrani kutunga rani yo chipo pangame wa kanye ese zugo shigani tunga ga Azande kumbatayo benga gori toni hekante tamba bakale tambwa ogulani nina nduku kaniso yo dumi degbe yo ya me kambali ngambali ni kagbali mungotunu ke kafra foro ya mbali na fura fu owuliko rogo okura aboro yo mena bena ogwe na paya na jengba gani uri bakuma James Adyan kana boro mbali duni na fura batafu fozenye simete kana banyita sana eji apaile ngeji natamanga makonone ni mwenye makonone mufaru bute fa Azande for the sake of tunga Azande ndukumbata Sana kuda kina boro modu sorry. Yeah, Bama tapamera kapehenga me moburuku fu kagrani James Adyan. Also Indiane go provide paiduna mangarani. Also impressed mum pafar min katergo English. Miat nambarago kapi garo tise. Gabromia na maharogo yo Facebook yo mike kebia wale mikini James Adyan mikini kanogo bai sorule miki tense kuma tayo gukura na kule mikana miki kidebele fuli miki afuri
roga tise goni ne mbachere ni kare he. Uvoro kongo goni ona aboho. Uvoro ko gana bia aboho ega ikindo. Limo na ni raga mbachere na ni kare he. Rikia kore do dunga James Adia mikiru barbe ki jihe mina confess. Miki jefi ki dia kuri kianfuni me limo kodule rikia kanjera rikia kwa makita friend request kuri riki confirm mene kana guru le so mbara ko chi mwengi sir ana nang bara goni guru le mina admite ko patu training nga Azande nga pihe ana bara go kwa ranite ana da kupanga me kana gani mbara go dudunga muhimi frani go gupache mbori ai danga kaya ogo abana na tegi belele mbari na da kupanga me kamduna mbara go kanugo mbara go dumo nani moiji kupanga me kukwaro le dwa na mbara go wakina ma kaman so bomo wishe fukwaro ni uri guru he so mina mbara chile James Adia naga roga tise naga ga mura koro gana pashigadia na patumboyo mina mbara chile tamba en foros ko padre so mina da ka fura toni ko mina tambali chini gibelere mina tambali ko pangame pani namanga ko panga relationship Mingine bipanga me minare ka fresh for wanga relationship bon ko winga season yame relationship ko panga me ani hini he ani sedi ka gya pana mga spa relationship kana gogo aboro na mama ko spa kan special sena 20 sana 30 sana uhanga relationship le yamba hanga roga tisere so kan ya loto mama play loto ni kamdunga laki Muka wini etu wali, kana chuba nisara na ka play he. Kuna guru muni play ha, muna wini ami guru re. Lakini kura abro kana hona play loto, mimi ngote singa kura abro kana honda Azande hini goenga loto. So, muni ka play loto, amdonga de la case wina, so kana relationship. Ago kura rani kana hona kura abro kana na jaro go relationship yo. Ngarata. Rakanga journey nga gubanga pai mai moni misoli rogo yo ka kusanga belewe ya muni ka hasada oma asada ha oma bi kupani ngo gufare chamangate to be honest with you it cannot work banko mare nganga kali misoli rogo payo kurarani kana hongora kurabro kana ho minga soro kategi padlere na yawe Minoso kana hanes ko fangawe kanjera fo uliko kanjera fo ule oro fo virani ule bere sima pra kuzeyo labo bere ulete ula ngam na angira fo na irobes kwa kama na kanjera kan fo uliko ule nga separate ule ani mwenye style and then pana yanwe ani giru kutekana go gwa boro Magi 15 sana 30 sana kukoro 20 sana mi maji arogoyo mi maida ha bami ko hekana yame chiyongo gurunga gubo kike choni na mamboro chine Azande na ya bi uri bi chone wa pro toni nga tiji wa ko kasana gukura bakreru na mama nga mamba kike he wara ni boji kino kini apuru me manu acha muka son gibate o jongoro chinia ukuni apuru me fupi jime kwa muka haraka mujibata noye ariyo kama ngoro kama nunga kajogu inembre mogine busoro na soro me yengo gibata yore yamu wa mange chamu soro ho na kurulime ariyo ma soro na kura sende soro na kura chime rodogoro anamu ne glishna dani ni gopa ane mobile chini nyaso no chini
ki sachere ma ngare ki kuru ware ki tentro mi kurungo bakre chon so panga mi no jongo ogwa soro na yeri mente mi no gwa soro na kura rodogoro sende kada ni ne na kamane ngame ule ngwa temporary apaina manga sino nanga kana bangira ni onga adena kumba me franga only awere wo me franga spa kumba te wara dete tirana kana bangira ni bati bunyom sedu potarani yo gagaraka singa fere no gulenga gani long term relationship anai da hana ngudro yo kanyi wo gubese ngame mun kajja kumbana me chipata itolo ye mun kajja dana me chipata itolo be gupanga me pressure da ba muyame be zo bwanga ko kusono kwa janga dete kwa vanga te virani mun kajja de ni nuru gulenga ina pushiro mun kama nga wrong decision mun kama gupa ngudro ya aida kumba kamani kana wo ina pushira manyugure na wrong decision so urarani kana borokana hosungu he kana hoyemba hangame borokana amanga koro ya bati ima wuli kagin henga relationship ima understanding gin hengo through love ima ino wuli ya ida kaduni na comfortable ya ida nga kamanga gupanga ngwe kaja kumbawara kajade title mujide anime ora mujukumba anime kihini gupanga kumbare mo kiyomuko zaman mo kiyomuko kumbare manunga were left or right ora ina manga gina left or the ranite kasidana menga me kurapa mukamanga ha urenga me mo galat mo kiyomuko kumar modro mo kiyomuko dere modro rogo kiyoyo mbarago wala rogaya pai so decision mama nga hanga the right decision then mama nga galat rogoete gudak na rogo baha so kanyama ne kaja tekana gogo abrona mara ka rogo koronga me 15 sana 16 sana 20 sana 30 sana galat kana hona manga rogo air relationship ya mun kamiti ki borore so wo ngo forote beranaite so shidungo go pa bes kempe he ngame borokana na study is study and ngame relationship health relationship kadanga mukeki for domestic violence yote ko ngam neki for the sake of kids no but mumangi right stuff mumangi the right decision ngam mutim go bole no boduro yo mukeki yo muni aida mana abla beniti uru mana ni kabla benia on kara on kando ma beta kubomoyo na stobino whatever life nika jon krogoyo on na mitro kanyango only munade ni kana krogo ita kambuni chisinge world vision yo wori na manga singeni halas meda ngaro beta kumobo ngama halas udere na manga singe yureni ori na manga singe none minada rispoku title duli na nene halas meda ngali beta udere rin duweri America yori weri Australia yori Canada yori this and that kama nga marriage che azande anfini bali che kaberani kini manjogo pare no kopini haya okta cheviga go fumbum mando ye mo grenga relationship ande rogo chirani nga azande kini kiyo chirani ni rogo chirani kini he wena nga pakana hina pe henga me gumbanga mo measure henga 100 times mo ni carriera then mujebe singam ko measure bara sam ko yera hem kayera hanga wrong when na da kayera nga square you might get it wrong so measure it very well and then good luck froni ayo guboro paranga bro na da karo chironi oni rogo chironi ogwa kuya na da karo tiyo ini rogo choga pa bes nkamanga relationship ni ndo aya bro ini gen pass we na da kandro ko na wori ini ningazo de tamba he froni ro nyumune Abuna no we ujene just in 1 minute kemi pe will patoni mananga yeah baba ke tambai mini kapeni na boro will po mini bi wakanya wati mini giro roga siza pa kuna pa penga me no wa boro ko show good example tabani ko kenane ko kanya opportunity ano singmang ba kwa clarify he yala titu ni ba wene ngame
Bangba, Kenya kuna flower, you know what Boronaka sugar, okay, look at us and could do and I'm married and you get our benefits do can encourage Jaboro. Simbangba honor, the Siakuna flower would you know pay hearing E.G. Parking Angba Waborona married, Bumko, even a Waborona, who researching over Wabora, researching over Wabora, Tadonga married here. Who researching in the year baking a Waborunga married, with information relating a Bayo, Karuteka, Pataka. For Wabora, Dunga married or Dunga single age here. Karuka no nine combatant. So good for me that I did but the ball on the Muko. Twaka you point to put a not clear, but we do quarrel need there. Yeah, mi majana ule, wenanga mi namba longo ule. Upamini karaka hachini wo. Mina franga nga director for Caesar te. Mina prabese nga in general. Upamina ate hachini ngawe, mi majana habara dungu he. Ngawe, aborona bena chigo ngawe ami jirukute. Kana mbogo aborona maruga chiyo kalatin sana, 40 sana no gwakare. Achiko weli zato. Ye hinongo ginera ka inara karwete. Kuro yo kana hongo go pura pa kana hazana na penga me. Ona jate ka baha riwe bana pa kaburi he kan. Kure ye mango sutura rogo relationship. Yara kara karwa. Kure do rogo relationship yo. Ana Spanish po gwa boro ngame gwa boro na maro ga cho zaman. Iye ka furu guta frani ngamu wachi go. Shidmina atachin foro ni ngame. Utenga ga uruchonga go uchona do na peji bakari chona peji re si wena nga frana ani gembo yo but mini peherwo on the other side ngangwe tani jinga ga ngangwe kanjinga ja all the time nga ani giruta kana boye bam kana ne gin he yando through here all this time ya bam ko dungu yo mandorogo a lot of apai dungu apai ga mandorogo yo nga rogo relationship ya kini bate be seri kini bate majaha so shinada kaman kani ani asedika hino kupangana he kana ha ngame relationship health relationship kana ha chadunga donga we kana kupana ni cha sitarani nina ndu kuna suru henge ngemi na frat nina ndu kuna suru he ngame amuna roga denge ne rodi miyo be se ben ko mana do be mana be ba mu kuna jade be pagu panga mana be pois hono nyom se hote this is what nyafra chimichipa nyom sete hona manga hanga nyom sete bango kupanga me adekina hoshada kupanga me obiyo poro zat kana muyamba we ada ade poro biama ulisana nanu kana kuzego munabi kupanga me adene hezego ngo buyanga adenga ga buyo ata keja ade du poro hono musana ngo budere bese fini haya ina kaje kupanga ngame budere kuporo ngaro bensan Arben sana na go healthy relationship. Was it healthy? Well, this woman has gone through hell. For these 40 years. Ginherana fresh pahaw ngani ngazana. Ani shanga hangala ngodungame. Buraka good ajara na raka warana kana ajara na poroyo. Sorry mina froke yak mbodungemi. Ajara na poroyo. Was it very healthy journey? Was it healthy? Or it was through hell? Stress. This is what I'm asking for. Yeah. Bakatamba siza monika jigiso frani binebienga appoint siye anewe. Gupasiza ni flat part ni dwacha no gu wana pambali ni salomuli mishie chacha. Gupasiza ni flat part wana fura aneme ana apeka ubogbana pai akumba manga dawiliyo nani ubogbana pai dawirani amanga kawiliyo nani ukida season na ya me tinaida ani tona bena ka fura chipogu padunga positive masalan oguyo rogo zandena wa ganu banga James Adbia duja ko ngaki nazan iyo ngo ka encouraging Azande ka penga gini positive gini benefit duro jipari chido mini kentini anenga tinada ani na part 3 kaina wo chimi mini jiha siza bakal tambaya mu ani mitungo chiro ana jangarot
Sizana jangarote mu animute chiro. Kalas, yes, tabani abuna minika yana ni kurogo Bible rogo Korinso yo ya sana Paulo kia sana ko kiame kure igo pana yame boro du zanga na jade ono kure igo pa kiame boro du kijida ja gini gunzulu ni ruru he kukunya afunu e kamubie kukunya we kamubie ngawe dumo na dekoro na sagupanga mumayiga ngombali sungenye yeke shina aforo gunia habie ngawe duni na de wala kumba duni zanga de lembe kasani ni undo pai rogba papara hango gojini he ka treseri ngombali duni zanga de lembe kasagupanga ni mangenye yeke ni jiha anye yeke Honorable Gani discussion ni dwana machine dunga mwai kani sombo gupainga me Azande robotio da batio. So she dimini penga chipaka sombo gupare. And hane chipapa ani igi up na example. Then because ana Gani narrative ni duli bench po ogwapaya nunga wenenganya. So kani yeno ogwaborodu nama iga yo betting it not naha eki succeed chipani ieka igo ha frani not necessarily chipapani follow ngawe anime hino banks apare it is to our mental orientation kasino gwaboro ata roga ngachio ibebia ngawe kani chidunga riyo nga he honga marriage kandu wene ngaenda bazande yate but aborokina ho na mamanga ha inandwandu wene ngaenda ono gure shanya ngawe kino yani kaje pombo yote tabani kura pandu kina ngawe anga gana nga wisdom te kina wa adu echi pa marriage nga mamu su rogo marriage yo gure nga mumo pachi ko marriage na bate kura bolo kina ho kura bo i rogo marriage yote but imeno pachi pa marriage but gipadu re ngawe question adanga another multifaceted approach. Adanga na approach rogo one tigiaya. That was my point. And can approach no yepal rogo one tigiaya. And my approach rogo gutigia ka frach papa. Maybe bare aneka approach rogo tigia kena aboro. Igeni kia hafa frani ngawe. Mari jene kananu da bakzande na kureni. Kashidwa nga gukura next topic ni kaya belewe. Shikia rogo paya ngawe. Kaboro ongo kepi rogo marriage yo watado kaboro limisingo goni ko rogo marriage yo ngogu nemeno kupangawe yo dandu ko nene kine piyo ni kadu ya shikidwa nga kura independent topic kya but shina do ngawe gumaja nga deya kegi nga pangalo ya kinogumo ina jide igi pambalo ako mina mine na anite so shilingo ko mine de ka clear fa I hope shina clear na Yeah, bakara tambwa he mina bena aboroki noni na ya me gani saka panandu ki gbanga embiz berani ke biedundu kote Azande kina wodo anada kamanga ha ono kura saka paiki no ho duni banye kihe wejana frach papa mina bigu panga tina da ani nduandu kinje ono oni mbupa frani ani manyi so we na babare oni je ani ruana ani ke ye berewe gumona jana ini guwena pai du na kura guwena pai du rogo dia zanda dia zande kura nini ugani shio ani kamanga berewe anaida kajia guwena pai moini wali chanya kasa ukuraboro niki yame unape fo James Adyan da kinanyo kweden ka ukurapa ya dunga mbaboro ya anakasa na gani DJ miada kafutamba he fuko gani uliba kumbanga Samson Masia bakara tambwa he gubadu korogo
Tinada kuna biki na gbokono tigere gbodulere. Ono kwa ya fere kuna benga gbokono kura menyot. Tinada kuna ara tigere gbodulere. Ono kuni mbupaga kora me ka duji makana ayo kudulere. Bakare tambaya uri bakumba. Kuona bi kokukore rago mo biro yo dukoni ono kangu gunyo Azande duchiko kukini kechidunga munajia fugore watadu munajia fugoje abole Samson masio du niso gupanga ono ajia fugoran bakal tambaya Samson masia mbali bandaro fura daho anike bitrani ni belewe anika manga shia manga usho anika manga ngogu wene pai du bogura ja zandeni bogura kinja kina zande chipogu odogu de na tachipa owulia zande wonu bikine bibirani palanga yongba sushuri zandet kemi apenga pa odogu de ya fozio ona biliale mina bena kakara bavuraga ogwa boroduro kolole ini kanjera njere bombiko li barawnga chimabe wo du patch po uliazan da hanike bitiran ni belewe DJ mumegani music ngaga yensa bien oje roga tise mutajia ha gumakunga ga roga tise kini limino silimo bana uri na jajata Amen. Man. Better buy, yeah, buy it, no.